Uburusiya bwamaze gutangaza ko buri guhangana n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Ukraine. Umuyobozi w'ingabo z'Uburusiya ziri ku kibuga cy'imirwano yatangaje ko igisirikare cy'Uburusiya kimaze gukusanya amakuru akomeye yerekana ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bice bitandukanye biri kuberamo intambara. Aravuga ko mu mirwano ikomeye iri guhuza ingabo za Ukraine ndetse n'igisirikare cy'Uburusiya hagaragayemo abasirikare b'Abongereza ndetse n'Abanyamerika bafite intwaro ziremereye. Ni mu gihe umuyobozi w'urugamba ku ruhande rw'ingabo za Ukraine akomeje gutangaza ko himarizi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje gushushubikana igisirikare cy'Uburusiya kubera ikoranabuhanga zikoranye. Izi ntwaro zikaba zizwiho kurasa ibisasu bya rokete ndetse na misile ziraswa mu ntera ndende, zikaba zikomeje kuratwa ibigwi n'igisirikare cya Ukraine. Minisitiri w'umutekano mu gihugu cy'Uburusiya yongeye gutangaza ko Washington yinjiye ku kibuga cy'imirwano ubwo yoherezaga zimwe mu ntwaro zirasa mu ntera ndende. Gusa ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kuhakana uruhare rwabo ku kibuga cy'imirwano. Pentagon iravuga ko nta bakomando ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari ku kibuga cy'imirwano muri Ukraine. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye kwemeza ko zigiye kohereza intwaro zifite ubushobozi buhambaye kurenza izo zohereje kuva ubwo intambara yatangiraga tariki 24 z'ukwa kabiri. Iri tangazo rya Pentagon ubwo ryamaraga kujya hanze, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu gihugu cy'Uburusiya yahise avuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizifata umwanzuro kohereza izi ntwaro ku butaka bwa Ukraine zizaba zirenze ku murongo utukura ndetse zizahita zinjira mu ntambara ku mugaragaro. Igihugu cy'Uburusiya kikarasa kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zohereje intwaro karabutaka zirasa mu ntera ndende, intwaro zirasa muri kilometero 80, zikaba zarazengereje igisirikare cy'Uburusiya kubera ikoranabuhanga rikoranwa ibi bimodoka bifite ubushobozi bwo kurira mu misozi ndetse bikagira ikoranabuhanga rya GPS rituma birasa ku gipimo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwemeza ko zigiye kohereza izindi zisumbuye kuri izi zifite ubushobozi bwo kurasa muri kilometero 300. Ibi bikaba byongeye kuzamura umujinya w'igihugu cy'Uburusiya kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwenyegeza umuriro hagati y'igihugu cya Ukraine ndetse n'Uburusiya. Ibikorwa bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika byo kohereza ibitwaro ku butaka bwa Ukraine bikomeje kwiyongera mu gihe Uburusiya buvuga ko bufite amakuru akomeye agaragaza ko abakomando ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika aribo bari kurwana ku mirongo y'imbere ku kibuga cy'imirwano muri Ukraine mu bice biri kuberamo imirwano ikomeye. Ukraine iherutse gutangaza ko yashushubikanye ingabo z'Uburusiya mu gace ka Kharkov, ariko amakuru akomeye ava mu butasi bw'igisirikare cy'Uburusiya aravuga ko barwanye n'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Abongereza. Bamwe mu basirikare b'Uburusiya bari ku kibuga cy'imirwano babwiye igitangazamakuru gikomeye Bomb Today ko bahanganye n'abasirikare bavuga ururimi rw'Icyongereza, higanjemo umubare munini w'abasirikare bavuga ururimi rw'Icyongereza cy'Abanyamerika mu bitero bikomeye biherutse gusubiza inyuma igisirikare cy'Uburusiya, hagaragayemo misile karabutaka zirasa muri kilometero 200. Biravugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kohereza zimwe mu ntwaro zihambaye ku kibuga cy'imirwano. Ni mu gihe Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yari yamaze gusaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu bigize umuryango wa Nato kumuha intwaro ziremereye zigomba kumufasha ku kibuga cy'imirwano ubushobozi buhambaye bwo guhangana n'izigisirikare cy'Uburusiya. Igihugu cy'Uburusiya cyamaze gutangaza ko kigiye gushaka ibimenyetso bifatika bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kwinjira mu ntambara. Ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zongeye gutangaza inkunga ya biliyoni 3. Izi zose zikaba zigomba kugura bimwe mu bitwaro biremereye bigomba koherezwa muri Ukraine ku kibuga cy'imirwano. Muri rusange Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze kohereza biliyoni zirenga 11 z'amadolari ya Amerika kuva ubwo Perezida Vladimir Putin yatangazaga ibikorwa byihariye bya gisirikare ku butaka bwa Ukraine tariki 24 z'ukwa kabiri. Kuri page ya mbere y'igitangazamakuru Belarus Diparitize hari inkuru ivuga ko igihugu cy'Uburusiya cyamaze guca umurongo utukura kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe zaba zongeye kohereza zimwe mu ntwaro zifite ubushobozi buhambaye ku butaka bwa Ukraine. Amerika ikaba ishobora guhita yisanga mu ntambara n'igihugu cy'Uburusiya. Nato y'intambara y'igisirikare cy'Uburusiya ya submarine agendera munsi y'inyanja yarashe misile karabutaka za Cruise mu nyanja ya Arctique igabanya igihugu cy'Uburusiya n'intara ya Alaska ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi ntara ikaba yarahoze ari igice cy'Uburusiya ikaza kugurwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu myaka myinshi ishize. Abadiplomati bo mu gihugu cy'Uburusiya baherutse gutangaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kwibuka ko Alaska ari igice cy'Uburusiya. Bakaba baratangaje ko bibaye ngombwa Uburusiya bwakwisubiza iyi ntara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Minisitiri w'umutekano mu gihugu cy'Uburusiya yatangaje ko igisirikare cy'Uburusiya kirwanira mu mazi kiri gukora imyitozo karahabutaka gikoresheje amato y'intambara akomeye mu nyanja ya Arctique iri hagati y'igihugu cy'Uburusiya ndetse n'intara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya Alaska. Submarine ebyiri z'igisirikare cy'Uburusiya zirasa ibisasu by'ingufu za nucleaire zarashe misile karabutaka zakozwe n'igisirikare cy'Uburusiya zizwi nka Cruise ahagana mu masaa 10 y'igitondo. Minisitiri w'umutekano mu gihugu cy'Uburusiya aravuga ko izi misile zari zifite umuvuduko udasanzwe zikaba zarashwe muri kilometero zigera kuri 400. Igisirikare cy'Uburusiya kiratangaza ko imyitozo
igamije kugaragaza imbaraga z'igisirikare cy'Uburusiya mu nyanja ya Arctique iri hagati y'igihugu cy'Uburusiya na Alaska. Agace kahoze kabarizwa ku gihugu cy'Uburusiya mu myaka yashize kakaba gasigaye ari intara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igisirikare cy'Uburusiya cyashyize imbaraga zikomeye muri aka gace ka Arctique, cyarunda misile karahabutaka zifite ikoranabuhanga ritangaje. Igitangazamakuru cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Newsweek cyagarutse ku ntambara y'intwaro kirimbuzi mu gihe umwuka mubi hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya ukomeje kwiyongera. Iki gitangazamakuru cyavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Uburusiya baramutse bahuriye mu ntambara, amamiliyoni y'abaturage batuye isi mu isaha imwe bose baba bamaze kubura ubuzima. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagarutse ku bikorwa bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden byo gufatira ibihano bikomeye igihugu cy'Uburusiya, aho yatangaje ko ibi bihano bidaciye mu mucyo. Perezida wa Afurika y'Epfo yavuze ko intambara ishobora guhagarara mu gihe igihugu cy'Uburusiya cyaba kigiranye ibiganiro n'igihugu cya Ukraine, ariko mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwitambika, ibi bikaba bidashobora kugerwaho. Ibitangazamakuru bikomeye ku isi biratangaza ko igihugu cy'Uburusiya gishobora kwihorera ku gihugu cya Ukraine ku buryo buhambaye nyuma y'uko igisirikare cya Ukraine cyongeye kurasa misile karabutaka ku bikorwa remezo by'igisirikare cy'Uburusiya ndetse bakarasa no mu bice by'Uburusiya nko mu ntara ya Belgrade. Perezida Vladimir Putin yatangaje ko igisirikare cya Ukraine nicyongera kurasa ku bice by'Uburusiya, igisirikare cy'Uburusiya cyiteguye gukora ibitandukanye n'ibyo Ukraine itekereza. Ibintu bikomeje kuba bibi hagati y'Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibitangazamakuru bikomeye nka Bomb Today, Belarus Departize biravuga ko ubutasi bw'igisirikare cy'Uburusiya bwamaze kuvumbura ko hari abakomando benshi bari ku butaka bwa Ukraine bari kurwana ku mirongo y'imbere baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'Ubwongereza. Ibi byongeye guteza umwiryane hagati y'ibi bihugu byombi bikomeye, Uburusiya bwa Perezida Vladimir Putin ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu biri mu muryango wa Nato. Ni nyuma y'uko bamwe mu basirikare b'Abarusiya batangaje ko bahanganye n'abasirikare b'Abanyamerika ndetse n'Abongereza ku kibuga cy'imirwano muri Ukraine mu mujyi wa Kharkov, ubu uri kugenzurwa n'ingabo za Perezida Volodymyr Zelensky. Abayobozi bamwe na bamwe muri Pentagon bakomeje kwigamba ibikorwa by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku butaka bwa Ukraine, aho bakomeje kuvuga ko bakoze akazi gakomeye ubwo bafashaga igisirikare cya Ukraine mu gusubiza inyuma igisirikare cy'Uburusiya. Ibi bikaba bikomeje kubabaza igisirikare cya nyakubahwa Perezida Vladimir Putin. Medvedev yongeye kwibutsa ibihugu by'uburengerazuba ko bishobora kwisanga mu kaga gakomeye nyuma y'ibikorwa by'ubuswa ibihugu by'uburengerazuba bikomeje gukora. Igitangazamakuru Belarus Departize kiratangaza ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyamaze gushinga ibirindiro muri Kharkov, agace gaherutse kuberamo imirwano ikomeye. Ingabo za Ukraine zikaba zikomeje kwinjira muri aka gace mu rwego rw'imyiteguro ikomeye. Perezida Volodymyr Zelensky yamaze gutangaza ko igisirikare cye cyiteguye kwinjira mu bindi bice byose byigaruriwe n'igisirikare cy'Uburusiya mu burasirazuba ndetse no mu majyepfo. Mu bitero bikomeye byakozwe uyu munsi byibasiye agace ka Kherson, ingabo za Ukraine ziri gukora ibishoboka byose ngo zinjire mu mujyi wa Kherson uri kugenzurwa n'igisirikare cy'Uburusiya. Biravuga ko iyi mirwano ikomeye iri kugaragaramo abakomando benshi